Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima ne tangira pitanje naknada. To je do sada bilo rešavano podzakonskim aktima, a u pripremi je od strane Ministarstva finansija novi zakon koji će upravo precizirati sva ta pitanja koja su vezane za naknade, sva ona, da kažem, rente i sve ono ostalo što su prihode Republike Srbije. Znači, to će biti segment posebnog zakona koji priprema Ministarstvo finansija. Mi do sada, kao ministarstvo, nismo bili u prilici da bilo kome dajemo bilo kakve plaćanja na rate. Odnosno, to nije bilo predviđeno. Mi nismo hteli da koristimo bilo kakvo diskrecijono pravo i da dovodimo bilo kog, da kažem, bilo koju kompaniju u povlašćeni ili manje povlašćeni položaj, tako da je to pitanje koje treba da se reguliše zakonom. Ali moram da se pohvalim time da smo uspeli zaista to pitanje plaćanja naknada za rudnu rentu da podignemo na jedan potpuno drugačiji nivo. Daću vam malo podataka. Od decembra 2006. godine, od kada se obračun rudne rente vrši na ovakav način, do negde kraja oktobra je u budžet Republike Srbije prikupljeno oko nešto više od 26 milijardi dinara na ime rudne rente. Od čega je u 2014. i 2015. godini, od kada smo mi u ministarstvu, prikupljeno nekih 12 milijardi. Znači, u ove 2 godine 12, a od 2006. do 2013. 14, nešto milijardi.